On to zna, ima on itekako dobru podršku od mnogih koji su prepoznali u njegovom radu, u njegovom radu s kamenom, što je jedan možda od najtežih oblika kipanja. Prepoznali su dakle tu originalnost. Od 2009. kad sam ja upoznala Matu i kada sam počela pratiti njegov rad, shvatila sam to što se on ovdje sada hvalio, zapravo to da mu nisu nikada nedostajale ideje, iz njega je frcalo, kao što su sad riječi, ove tužaljke, ali toliko je kreative iz njega izlazilo sve ove silne godine i da kako to je prepoznato čak i na međunarodnoj sceni, tako da je bio nedavno u Parizu primljen među mnogim kandidatima. Ima dakle Mate taj potencijal. A što je originalno? Originalno je to što je on našao jednu formulu koju, ajmo tako reći, naziva San Mate, to je reljef, ali prostoreni reljef. I krenuo je s jedrima, kamena jedra, što je zapravo samo po sebi jako teško jer su jedra mekana, jedra su na vjetru, lepršava i tako dalje. I sad kako u kamenu napraviti jedra? I tu je Mate zapravo našao tu simboliku. To su sve skulpture koje su pune simbolike, koje su apstraktne u svojoj formi, koje su zapravo na jedan način postali Matini znakovi. Skoro jedanput sam rekla čak i njegov abecedari, njegovo pismo, kojim on komunicira sa nama. Svaka skulptura vidi se na drugi način, to je skoro bih rekla kao neki hieroglif, neki pojam koji svako od vas iščitava na svoj način. To je ta veličina njegova, to bogatstvo, ta raznolikost i moram reći, teško je naći autora, čak i na našoj europskoj sceni, koji bi sličio Mati ili drugim riječima. Mate je Mate Turić, Hrvata, čestitamo mu na njegove originalnosti i nemoj Mate toliko kukat, nego dalje radi.